Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong hikay kibahap hapo kasatri jong kasarva shiksha abhiyan ni SSE. Haka arpulay tarik unay wiyang arhajar arpaway. Haka jing kren bat kilat patay kubor. Kilapan pau ka jing bom ngawiham halor ka jing kren umentri rangba ka jela ukon rat ke sangma. Bat kani ka jing kren umentri rangba kalong kumbabu ya kinong hikay SSE haka jing ma. Kilaong baha kabayaday bat katulab baar banay banay siya kinong hikay school SSE. Kapisa hadu menta kampat poy siya kislem trekam kasorkar haki district. Namar kata kilaong baka ni kapaw baka sorkar kalathok ya kinong hikay. Kila keliru baka sorkar kalale ayu ya kani kapisa menta lakhat arsngi. Bat kila dawa baka sorkar kadayban pelat no lem kumta kinong hikay kin perkhat no dakumwe. Kesasisin ngay lom lang biang kumne apo kasatri jong ka association banten pau ya kataka kimat ya kibau menteri rang ba badan burom jongi sa Konrad Kongkel Sangma ya kebau ai ke press brief haga khatnyo tarik November arhajat arkuwe berkata kalong ke point number 1 wong ba ke SSE program kadai ke program ya ke belasdang da ke central government but kamdon ke ru ke jinyadei hakabade bat ke regularization da ke sorkan Meghalaya lani ke education department jong ke sorkan Meghalaya tengina kalian ke association ni susngoban penpau kumne ba ke jingkren jong UCM hakatu ke sengi kalong ke babaklah bahwa kanika flagship lani ke SSE program ya ka lasdang da ka central government halor ki norms ya kiba ngila ban yo lut parakhoi na ka RTE Act 2009 te henry ka balingo apat hapo ka RTE Act halor bala dep lut ban pruit dak ya tiki norms ba UCM jongi unai ya kini ki kentin ka balong baik ka kentin ka ba ai shock ya kinong hikay jongi borok ka we ka jelah nomor ba balay ngina kalian kinong hikay iwe haman laki school haman laki managing committee ngidon ya ki RTE Act ya ka bala ai da ka office jong district subdivisional education department mo SDSEO na office jong SDSEO te halor kane ba habang ipet ha ya ka jingkren jong isa ka to sengi kalalong tik kumba hadien jong kane ka ayom hau ahajar apunriu kumbangila ya chakmat na kirali lane kumbangila ya kren chakmat imat ba hangneru ka government imat kalamut banbu sideline ni suki-suki tikal bu jingma hakabayde batni kinong hikay SSE borok away hapo ka jela te ka RTE Act ka krenshai bayangi lade bantung on regular basis kat kum ki norms ki bala pruit dak plan nang to te ke ka basngu pla bat basngu pher pade banyo sngu ye kini ki kentin nai CM badan burom jengi jong ka sorkan Meghalaya haka jing sisyangi kum kinong hikay hangni dak ka burom ya kini kinong kini kiriu shampang jong kanika jela Meghalaya jongi kum kinong mi khmat ba ngijit yaki haman liki constituency ba maki kin tem yaki jing jongi kinong hikay Henry hakum kanika khep ka bangyo i pade ngyo i ba nakapor syakapor hakabede bat kinong hikay school SA kador kanang hiar bat mentala bu hatmi dengan susngudai ban kerpat ya ka sorkar Meghalaya MDA government ya baron ri pongot ki MLA snubha
stick ya ke RTE Act bat pule ka keren ayu ke RTE Act habalawan ra ya ka ha kene ke jela me halaya jungi hau arajar sang ladang makla masa te bat hantu kin salap lut shwa bakin ai ha ki press release namar ngi kinong hikairu nitip ke kita ke RTE Act but ki kum kinong mi khmat udah ka baburom ya ki ngi next camp baki tip te haba ngi haba kin pelat haki social media kan jindal ba bakin dapat ba namar ba kakta yang ngi kinong hikai bat ka paushai haki jingkran jong ki kamut ba maki kin bu yang ngi syarut tetang kini ki kentin ki bakhendia demands jongi mo kastan jongi kalau very clear kumbang ila shim ya karai ha third phase protest kebala long hapo maran student mo khendak trik jong banai November araja apobai harbang ila ong bangin ipor ya ka state government pen urlong ya kini kijing dawa jongi hapo atayo okay barkani kaching bukpo jongi kan kut ha ka live trik jong banai November this year te hadian jong ka live trik jong banai November adang yo kano ka positive response ka liang jong ka state government kumbang ila rai tingin approach ya kami Meghalaya High Court na bantaban yo ya kahok. Jaskan dia ngarang kuwa ban adhang ni mo. Kumba kalong menta haka katway trik jong na November ngalayo ban ye kren yo secretary jong education sa Ambrose Mara. Tili itu ba iong ba haka ni tayo ba adep kin pelat ya ka salary jong. 2 months. Ndai tanggat ta country tarik jong panai November ngilayo pani kendo kawan ini ngilayo kendo nya kena spesifik ya ka salary be mo ti long bye Friday last Friday kamut kin release no support district hari till today this fund have not reached the district office so again we want to put question sa ko ngi ko abin ban bo ka jingli ya ka state government balai ti pi talk she talk kawai hadin kawai hadin kawai da pilong serious sisya ya ka kam haba kapsa lawan 59 crores mental ada kharar sengi kanik pisa bakadon hapo account jong state kile ayu te ya kanik pisa ba syubat sa hado kharar sengi ngi pat 6 month ngi sitong claim salary te kanero ngi dawa ba kidai ban pelai no marmar ya kane lam kumtang ngi hapan perkhat da kung bai ha ka bai dai ba kanika jingbat sa juke kini ka phone bala long menta hado kharar sengi lenter ba ka chune be hapo account jong ka state claim pa chapo account jong SPD